Torej, naš današnji gost prihaja iz Beograda, iz prostora, ki seveda v historiografskem smislu zanima tudi nas in se z njim ukvarjamo. Ne nazadnje tudi v arhivih tam delamo, zato ker seveda kar nekaj arhivov, ki jih potrebujemo, je tam. Torej, današnji predavatelj je Dragomir Bončič z Instituta za sodobno povest v Beogradu. Ukvarja se z najrazličnejšimi temami, omenil bom samo dve. Ena je, s katero se je precej časa ukvarjajo raziskovanjem univerzitetnega izobraževanja v Jugoslaviji. Druga tema pa, zdaj smo ravno včeraj posneli pogovor na to temo z njim, pa je Jugoslavijina atomska energija, oziroma atomska energija in Jugoslavija. Kakor hočemo, da bo nekaj išlo iz tega ven. Na nek način smo se včeraj malo pošalili, da smo zdaj najprej bi Belo Grlič snemamo, zdaj pa Miš. Zdaj bomo videli, kdo bo boljši rezultat naredil. Definitivno bo naš prej kot njegov, ker pri njih to nekaj dlje časa traja. So pa drugi igralci, Belo Grlič. Tako, mi smo bili two-man band ekipa, tam jih je bilo nekaj več. In mimo grede se, kaj so prišli v Ljubljano snemati, onega pa direktor raziskovalnega centra, oziroma reaktorskega centra zaupal, zato ker je boljš kot to v Vinči posnet. Izvoli. Hvala. Poštovane kolegnice i kolege, dragi prijatelji, veliko mi je čast ukazana pozivom da održim ovo predavanje na Filozofskom fakultetu u Ljubljani danas i na tome imam da zahvalim dragim kolegama, profesorima Bojanu Balkovcu, Boži Repeu i Korneliji Ajlec, sa kojima sam komunicirao, koji su me pozvali i organizovali ovo predavanje. Zahvaljujem i svima vama koji ste iskazali znati želju i došli danas da me saslušate. Na samom početku dužan sam da pomenem da se trenutno u Ljubljani nalazim na jednom kraćem istraživačkom boravku koji se ostvaruje u okviru projekta The Multi-Ethnic State and National Identities, The Serbian Experience in the 20th Century, na kojem sam trenutno angažovan i koji finansira Fond za nauku Republike Srbije preko programa IDEje. Dakle, zahvaljujući Fondu za nauku u ovom programu i ovom projektu održavam danas i ovo predavanje na fakultetu. Tema o kojoj ću danas govoriti je tema kojom se bavim već dugi niz godina, naravno pre svega s aspekta Beogradskog univerziteta, ali s obzirom da se tiče 20. veka, nužno je da se govori o jugoslovenskim okvirima, tako da ću danas da dam jedan opšti pregled razvoja visokog školstva na prostoru Jugoslavije od osnivanja zajedničke države 1918. do njenog raspada 1990. godina, da prikažem razvoj institucija, osnovne pojave i procese koji su determinisali univerzitetsko obrazovanje i koji su bili u stvari zajednički za sve univerzitete u državi. Naravno, u ovo kratko vremenu, u ovako širokoj temi se ne može reći sve, niti potpuno, ukoliko nešto bude bilo nejasno ili nedorečeno, naravno stojim na raspolaganju da u jednoj diskusiji nešto dopunimo ili razjasnimo. Drastično zaostajući za modernom Evropom i svetom, jugoslovenska država je od osnivanja pokušavala da to zaostajanje umanji i prevaziđe. Visoko školstvo je trebalo da ima važnu ulogu u tom prevazilaženju, kako kulturne, prosvetne i naučne, tako i privredne i ekonomske zaostalosti. Istovremeno, visokom školstvu su od početka davani i vanškolski, vannaučni, nacionalni, politički i ideološki zadaci. Pored toga što su bili centri naučnog rada i napretka i učilišta za visokoobrazovane stručnjake za sve oblasti privrede i društva, univerziteti su morali da budu i čuvari nacionalnih granica, pod znacima navoda, vrela nacionalne inteligencije, bastioni jugoslovenstva, a potom u socijalističkom periodu i ustanove sa konkretnim, otvorenim društvenim, političkim i ideološkim zadacima. Nova država je po osnivanju 1918. godine nasledila dva univerziteta. Jedno je bilo Zagrebačko sveučilište koje je formalno osnovano kao moderni univerzitet 1884. Naravno imalo je sve preteče u prethodnim periodima. Drugi je Beogradski univerzitet koji je osnovan zakonom iz 1905. godine kao univerzitet. Tim zakonom je Beogradska velika škola prerasla univerzitet, naravno i ovde su koreni visokog školstva postojali daleko ranije, mogu se ti koreni tražiti još u vreme Prvog srpskog ustanka 1808. godine. Njima se 1919. godine pridružila i Univerza u Ljubljani, u početku Univerza Kraljevine
Srbe, Hrvata i Slovenaca, a od 1929. godine Univerza kralja Aleksandra. Naravno i ovdje su još u prethodnim periodima postojali koreni visokog obrazovanja, dakle mogu se tražiti preteče u ranijim periodima. Ovi univerziteti su dakle krenuli sa radom 1919. u Novoj državi i krenuli su istovremeno i sa razvojem. To se može prikazati evo na primjeru Beogradskog univerziteta koji je 1905. imao 3 fakulteta, 1920. godine već 8 fakulteta, a 1948. godine 18 fakulteta organizovanih u univerzitetu i 2 velike škole, tehničkoj velikoj školi i medicinskoj velikoj školi. To se može vidjeti na, dakle, taj razvoj, porast broja fakulteta se može vidjeti na primjeru Ljubljanske univerze, koja je 1919. imala 5 fakulteta, a 1948. godine ukupno 17 fakulteta, također organizovanih u univerzitet, tehničku i medicinsku veliku školu. Ta podela na univerzitet i velike škole bio jedan eksperiment komunističke vlasti, započet 1948. odnosno 1949. godine, međutim vrlo brzo, već 1954. godine, sa tim se prekinulo i univerzitetu je vraćeno, odnosno ovim univerzitetima i u Ljubljani i Beogradu je vraćeno jedinstvo. Pored ovog porasta samih univerziteta koji su počeli sa radom u novoj državi, došlo je tokom razvoja jugoslovenske države do jedne veoma značajne pojave, to je demetropolizacija visokoškolstva, odnosno otvaranje univerziteta i fakulteta u gradovima van 3 navedena centra, Beograda, Zagreba i Ljubljane. Taj proces, može se reći, započeo još u periodu između 2 svetska rata, kada je u okviru Beogradskog univerziteta osnovani fakulteti u Skoplju i Subotici, međutim, najveći razvoj, da kažemo eksplozija tog procesa demetropolizacije nastupila je posle Drugog svetskog rata, kada su, zahvaljujući podsticajima prosvetnih vlasti, osnovane mnoge visoke škole, fakulteti i univerziteti. Taj proces, na primjer, u Srbiji vidimo na ovom grafikonu, dakle iz okvira Beogradskog univerziteta vremenom su se formirali, dakle, univerziteti u Novom Sadu, Nišu, Prištini i Kragujevcu i samostalni fakultet u Boru. Evo vidimo na primjeru čitave Jugoslavije, odnosno na prostoru čitave Jugoslavije, od ova početna 3 univerziteta, 1989. odnosno 1990. godine, pri kraju postojanja države, imamo 18 univerziteta širom Jugoslavije. Dakle, to je taj proces demetropolizacije, koji se, osim u porastu broja samih univerziteta, može posmatrati u porastu broja fakulteta, dakle visokoškolskih ustanova uopšte, i čini mi se da su tu brojke još impozantnije. Tako je 1920. godine postojale su 22 visokoškolske ustanove u Jugoslaviji. 1939. 30, 1946. 39, 1960. 205, 1981. godine čak 358 visokoškolskih ustanova. Dakle, tu se podrazumevaju fakulteti, visoke škole, razne više škole i to je maksimum. Dakle, ta 1981. godina je maksimum kada su i same prosvetne vlasti u Jugoslaviji shvatile da su preterale, pa je taj broj smanjen na izmaku postojanja države 1987. na 322. Dakle, u Jugoslaviji je taj broj od 18. pa do 90. broj visokoškolskih ustanova povećan za 15 puta. Taj porast se može pratiti u pojedinim republikama. Evo recimo samo da u Sloveniji sa početnih 5 fakulteta došlo se na 27 1987. Dakle, porast je iznosio 5 puta. U Srbiji i Hrvatskoj je taj porast iznosio oko 8 puta. Na Kosovu i Metohiji, dakle pokrajini koja je prve ustanove dobila 1960. porast je do kraja postojanja države iznosio 4 puta. Dakle, to su neki pokazatelji razvoja visokog školstva kroz porast broja visokoškolskih ustanova.
Evo, taj porast možemo vidjeti na ovoj tabeli, a može se vidjeti na ovom grafikonu. Dakle, ovde je ta 81. kada je bio vrhunac i kada se shvatilo da se preterao i onda je blagi pad do kraja 80-ih godina. Razvoj visokog školstva možemo pratiti kroz porast broja studenta. U Jugoslaviji 1922. godine je bilo oko 10.000 studenta, taj broj je dupliran do kraja međuratnog perioda, porastao je na oko 20.000. 1946. dakle u prvoj posleratnoj školskoj godini je opet dupliran, iznosio oko 40.000. Maksimum je opet dostignut početkom 80-ih, krajem 70-ih, kada je skoro 450.000 bio broj studenta i 1987. dakle na zalasku države, ukupan broj studenta iznosio oko 350.000. Dakle, ukupan broj je uvećan za 40 puta. Posebno je važno istaći, se može vidjeti iz ove tabele, da je postepeno uvećavan i broj žena, što pokazuje, dakle, emancipaciju, tako da je 1922. procenat žena na univerzitetima u Jugoslaviji iznosio 16,5%, a 1987. studentkinja je bilo 47%, dakle skoro polovina, a bilo je fakulteta koji su u tom periodu bukvalno, da kažemo, postali ženski, pod znacima navoda, dakle u kome je broj devojaka premašio broj muškaraca. Naravno, ovaj porast se može posmatrati kao proces demokratizacije visokog školstva, kojim je posebno posle 1945. pokušavano da se poveća pristupačnost univerzitetskih studija, odnosno da se promeni socijalna struktura studenta i poveća broj studenta iz radničkih seljačkih porodica, a ti slojevi su pre svega seljački u celoj državi prevladavali. Dakle, to je delimično samo postignuto, ali tokom čitavog postojanja jugoslovenske države broj studenta, odnosno u okviru ukupnom broju studenta prevladavao je broj studenta iz službeničkih porodica, dakle činovničkih porodica. Jedan od načina koje je država koristila da izvrši tu demokratizaciju, dakle da poveća broj studenta iz siromašnih porodica, bilo je stipendiranje. Naime, država, govorimo o jugoslovenskoj državi posle Drugog svjetskog rata, socijalističkoj državi je težila da što veći broj stipendija za studiranje da studentima iz siromašnih slojeva, dakle iz radničkih i seljačkih porodica i da time naravno promeni, kao što sam rekao, strukturu. Međutim, i to je samo delimično uspelo, ne znam koliko se vidi. Evo, podaci iz 1949. baš za Sloveniju govore da je broj stipendista, ovo su stipendisti koje je Republika stipendirala, ovdje koje je stipendirala Savezna država, jedni i drugi su u okviru Slovenije. Dakle, broj stipendista iz činovničkih porodica je bio najveći, 57%, a 56% kada su u pitanju jugoslovenski stipendisti, dakle koje je Savezna država stipendirala. Daleko je manji broj stipendista, evo vidimo, iz radničkih porodica 24% i seljačke porodice koje su podeljene u nekoliko grupa, nešto više od 12%. Dakle, ovi podaci pokazuju da su prevladavali stipendisti iz činovničkih porodica, jednostavno najviše ih je bilo na studijama, najviše su dolazili na studije i može se reći da slična situacija bila i u kasnijim periodima, uprkos stalnim naporima države da taj odnos poremeti, odnosno da poboljša učešće studenta iz radničkih i seljačkih porodica. Naravno, do toga je došlo, ali u daleko manjoj meri nego što je država želela. To se može videti za 49. dakle na ovom grafikonu. Tokom perioda koji posmatramo, dakle čitav praktično 20. vek, odnosno postojanje jugoslovenske države, raste i broj svršenih studenta, naime diplomiralo je samo recimo od 46. samo 1946. godine u Jugoslaviji je diplomiralo 1000 studenta, a 87. je taj broj iznosio skoro 50.000. Od 45. do 85. u Jugoslaviji je 521.000 omladinaca i omladinki završila višu školu, a preko 600.000 lica je završilo visoku školu. Među studentima i diplomiranim studentima su prevladavali, to treba reći, studenti društvenih nauka.
Raste i broj doktora nauka, to se može vidjeti dakle, na ovom grafikonu, broj doktora nauka, broj magistara, broj specijalizanata, dakle može se vidjeti na grafikonu kako je intenzivno rastao, tako da je recimo u čitavom periodu u Jugoslaviji odbranjeno oko 17.000 doktorata, oko 30.000 magistratura i oko 3.000 specijalizacija. Naravno, sve ovo navodim kao pokazatelje razvoja i napretka visokog školstva u jugoslovenskoj državi. Naravno, u pozadini ovog ubrzanog razvoja visokog školstva stajale su pre svega prosvetne i naučne potrebe države, koja je želela da se razvija, da se primiče svetu koje je sve brže napredovao i naravno potrebe društva i privrede za visoko obrazovanim kadrom koji bi tu državu izvukao iz zaostalosti i vukao napred. Međutim, za sve to su postojali politički nacionalni motivi, kako u Kraljevini kada su univerziteti, kao što se na početku pomenuo, posmatrani kao nacionalne ustanove, tako i u socijalističkoj Jugoslaviji, koja je prilikom širenja visokoškolske mreže i porasta broja studenta vodila, dakle, računa o demokratizaciji, odnosno o procesu koji sam malo pre pomenuo, o porastu broja studenta i siromašnijih slojeva stanovništva. Posebna specifičnost razvoja visokog školstva u Jugoslaviji može se reći da je svojevrstan disbalans. Dakle, povećavajući broj visokoškolskih ustanova i povećavajući broj studenta, jugoslovenska država nije vodila računa o različitostima koje su u toj državi postojale. Tako da je često isti stepen ili čak veći stepen razvoja visokog školstva bio u sredinama koje su bile, da kažem, u kulturno-prosvetnom smislu zaostali. Problem Jugoslavije u stvari bio u tome što u vreme najvećeg porasta broja studenta, recimo 1961. godine, petina stanovništva, oko 20% u celoj državi je i dalje bila nepismena. To posebno dolazi do izraza kada se uporede podaci za, recimo, najrazvijeniji deo Jugoslavije i najzaostaliji deo Jugoslavije u kulturno-prosvetnom privrednom smislu, dakle, kada je u pitanju Slovenija i Kosovo i Metohija. Ja ću samo dati podatak, recimo, da je početkom 70. godina na Kosovu bilo više studenta nego u Sloveniji, a u istom tom trenutku broj nepismenih na Kosovu je bio 31,5%, a broj nepismenih u Sloveniji 1,2%. Dakle, to je jedna važna specifičnost razvoja visokog školstva u jednoj državi u kojoj postoje ogroman disbalans između razvijenih i nerazvijenih. Naravno, u takvim uslovima proces razvoja visokog školstva nije mogao da bude jednoznačan i dolazilo je do ovakvih različitosti. Naravno, sam razvoj visokog školstva, to treba da napomenem sada na kraju ovog dela, je bio posljedica i globalnog razvoja visokog školstva u celom svetu. Naime, taj period posle Drugog svetskog rata od 50-ih je period procvata visokog školstva u celom svetu. Naravno, Jugoslavija je tu skoro može se reći prednjačila, tako da po nekim podacima međunarodnih organizacija Jugoslavija od 1950. do 1965. godine bila 6. zemlja po brzini razvoja visokog školstva. To se merilo naravno porastom broja ustanova i porastom broja studenta. Da vidimo kakve su ciljevi i zadaci bili tog visokog školstva. Naime, ciljevi i zadatke tom visokom školstvu davala je država. Pre rata Kraljevina, posle rata socijalistička država. Od univerziteta 30. godina 20. veka, dakle u Kraljevini, je očekivano da budu bastioni jugoslovenstva, dok je posle Drugog svetskog rata od njih očekivano da budu fabrike socijalističkih kadrova, dakle fabrike kadrova pre svega, socijalističke samoupravne ustanove, od njih će se očekivalo da pre svega ispunjavaju petogodišnji plan. 1947. to vam je vjerojatno poznato, Jugoslavije je pokrenut prvi petogodišnji plan privrede, a u okviru tog petogodišnjeg plana privrede jugoslovenskim univerzitetima i svakom fakultetu ponaosob dati su konkretni zadaci. Tako, recimo, na Beogradskom univerzitetu to u periodu od tih 5 godina trebalo, da kažemo, proizvesti 14.000 visoko kvalifikovanih kadrova.
To je naravno kasnije bilo raspodeljeno po svim fakultetima, tako da je za svaku struku i svaki fakultet bilo određeno koliko treba da studenta završi, dakle da diplomira na određenom fakultetu. Naravno, vrlo brzo je postalo jasno da je to neizvodljivo i naravno kao i u privrednim i ekonomskim sferama i posebno na ovom planu je taj petogodišnji plan podbacio. Posle rata je bila lansirana politička parola svi na univerzitet. Između ostalog je i tako zato došlo do onog brzog porasta broja studenta. Autonomija univerziteta je negirana kao nepotrebna u novom vremenu. Naime, govorilo se ova vlast je narodna vlast, tako da univerzitet ne treba da bude autonoman od narodne vlasti. Sprovođenje niz, možemo se reći, eksperimenata u razvoju visokog školstva, koji se, da kažemo, uobličio konačno u procesu stvaranja usmerenog obrazovanja tokom 70. i tokom 80. godina. Važan moment je nastupio još sredinom 50. godina kada je na univerzitetu uvedeno takozvano društveno upravljanje. To je praktično bio konačan raskid sa autonomijom ustanove, zato što su pored ostalih organa upravljanja, dakle imate državne organe koje vrše administrativno upravljanje visokim školstvom, imate rektore i dekana koji su autonomni rukovodioci određenih ustanova, fakulteta, univerziteta, imate upravu, dakle jedan kolektiv nastavnika koji upravlja stručnim radom fakulteta i univerziteta. Od 1954. donošenjem ovog zakona, opšteg zakona o univerzitetima, koji je važio za cijelu Jugoslaviju, kasnije za svaku republiku donet poseban zakon, osnovani su saveti. Saveti su činili osim ljudi sa univerziteta, dakle nastavnika i studenta, i ljudi van univerziteta. Dakle, politički organi, kasnije su mogli i privredne organizacije da biraju svoje predstavnike i ti ljudi, dakle, taj savjet je upravljao radom univerziteta, odnosno fakulteta. To je, dakle, bio konačan raskid sa autonomijom univerziteta kakve su univerzitetske ustanove poznavale. Kao što sam rekao, u kasnijem periodu je došlo do, dakle, uveđenja usmerenog obrazovanja. Cilj toga je bila konstantna želja jugoslovenskih vlasti da naprave nešto što će se zvati autentična socijalistička škola. Naime, nešto što će biti posebno, otud i taj eksperiment, može se reći, usmerenog obrazovanja, u kom se težilo da se fakulteti i univerziteti što više povežu sa onim što se tada zvalo udruženi rad, to su bile privredne organizacije i društvene organizacije, a drugi cilj tog procesa bio je uvođenje marksističkog pogleda na svet i tokovina socijalističke revolucije. Dakle, jedna potpuna ideologizacija visokog školstva, koja je značila ovo što je podvučeno, kao i malo pre onaj proces uvođenja društvenog upravljanja, potpuno negiranje autonomije ustanove. Ono što je važno istaći, dakle, da, naravno, cilj visokog školstva, to sam na početku pomenuo, kao i u svakoj državi, jeste da državi, društvu, privredi što veći broj visokoškolskih kadrova, visokoobrazovnih kadrova, dakle stručnjaka za sve oblasti društva i privrede. Jugoslavija je to posle Drugog svetskog rata želela što više i što brže. Međutim, vrlo brzo se pokazala neefikasnost i neispunjavanje tih ciljeva. Dakle, jednostavno, ono što je zacrtavano kako u petogodišnjem planu, tako i inače, nije moglo da bude ostvarivano. Recimo, podaci iz 50. godina govore da je u redovnom roku u cijeloj Jugoslaviji studije završavalo manje od 10% studenta, a bilo je fakulteta gde je taj procenat iznosio svega 3 ili 4%. Procenjivalo se da oko 25% studenta nikad nije završavalo studije. Oko 50% upisanih je napuštalo studije do 2. godine fakulteta. Prosečno se studiralo 50% duže. Dakle, ukoliko je neki fakultet trajao 4 godine, prosek studija iznosi
8 godina. Onda možete pretpostaviti da pored onih koji su završavali za 4, bilo je onih takozvanih večitih studenta koji su studirali 10 i više godina. Također je procenjivano da prosječna sredstva uložena za školovanje jednog studenta mogu biti dovoljna za dvojicu. Dakle, da jednostavno država, a država je tada finansirala visoko školstvo, školstvo je bilo besplatno, da jednostavno, da kažemo, kolokvijalno baca pare. Da bi se povećala efikasnost, smanjila dužina trajanja i povećao kvalitet studija, pokušavalo se reformama. Dve su ključne. Prva je 60. godina, odnosno kraj 50. i početak 60. To je reforma koja je izvedena u okviru opšte reforme školskog sistema 1958. godine. Tada je u stvari ustanovljen školski sistem koji postoji i danas. Naime, 8-godišnja osnovna škola, potom gimnazija i stručne škole od 4 godine i potom fakulteti. Ranije, dakle, do te 58. godine nije bilo tako. Kada su u pitanju fakulteti, od tih 60. godina, također jednim opštim zakonom, federalnim, koji je kasnije raspoređivan po republikama, odnosno svaka republika je donosila svoj zakon, uvedene su više stepene studije. Šta je to značilo? Država je rešila da se jedinstvene studije od 4 ili 5 godina podele, tako da imate nešto što je praktično slično današnjem bolonjskom sistemu. Mogo je student da upiše fakultet i da studira 2 godine. Posle te 2 godine mogo je da ode u privredu, ali mogo je da nastavi još 2 godine, dakle 4 godine, to bi bio, da kažemo, fakultetsko obrazovanje. Posle toga je takođe mogao da ode u privredu ili u neku društvenu organizaciju, dakle da radi, da se zaposli, ali mogo je da nastavi 3. stepen, to su doktorske studije. Dakle, šta je bio cilj? Cilj je bio da se što brže ubrza odlazak studenta na posao. Dakle, da se oni koji procene da ne mogu da završe studije, umesto da studiraju i da vuku sredstva, a da ne završavaju, dakle, da se spreči ta neefikasnost, da oni mogu da odu, dakle, u privredu, da se zaposle, da rade, a oni koji nastave, da nastave da studiraju, da se nešto kasnije, posle 2 godine ili posle 2 godine, dakle, da se zaposle ili da se bave naučno-istraživačkim radom posle doktoriranja. U istom tom cilju uvedena je liberalizacija upisa, uvedene su vanredne studije, povećanje broja ustanova i ono malo pre pomenuta demokratizacija, dakle što više ustanova da bi što veći broj kadrova bio. Ova liberalizacija upisa je tada doživjela vrhunac, jer tada je moglo praktično da se upišete na fakultet iz fabrike, kao običan radnik. Trebalo je samo neke ispite da položite i da upišete, dakle, praktično bez srednje škole. Opet je cilj bio šta? Na silu povećati broj studenta, odnosno kasnije broj visoko kvalifikovanih kadrova. Naravno, to nije išlo. Nije išlo pre svega zbog otpora samih fakulteta i univerziteta. Oni su to smatrali srednjoškolizacijom nastave, dakle, smanjenjem kvaliteta nastave, što de facto jeste bilo. Smatralo se i dalje na fakultetima i univerzitetima da ne može svako da upiše, niti svako da završi fakultet. Profesori su se bunili smanjenju kriterijuma, protiv smanjenja kriterijuma, bunili su se protiv sužavanja nastavnih planova i programa, tako da praktično može se reći da ova reforma nije uspela. Međutim, potrebe za reformom su postojale i kasnije i može se reći u stvari da u Jugoslaviji posleratno je postojala jedna stalna, kontinuirana reforma. Još se nije završilo sa ovom reformom iz 60. godina, dakle, tek što se pokazalo da je ona neuspešna, nastavilo se sa ovom reformom 80. 70. i 80. godina. Već sam je više puta pomenuo, to je takozvano usmereno obrazovanje, dakle, takođe jedna reforma koja je nastupila u okviru reforme celokupnog školstva, dakle, to je ta čuvena Šuvarova škola po Stipi Šuvaru, koji je savezni sekretar za obrazovanje u stvari nju forsirao. Mnoge su u stvari tada urađene, uvedeni su određeni profili, stepeni školske spreme, težilo se da visoko školstvo bude u stvari kompaktni deo ostalih delova obrazovanja i da
ono što je u stvari za tu državu bilo najvažnije, da to obrazovanje bude što više ideologizovano. Dakle, u suštini, forsiranje jednog marksističkog pogleda na svet, forsiranje opštenarodne odbrane i društvene samozaštite, dakle, to su bili neki direktni uticaji na razvoj visokog školstva u Jugoslaviji od strane vladajuće partije. Međutim, osim ovih okvira koje je država postavila, odnosno koje je vladajuća partija postavljala, čini mi se da su još važniji, još može se reći zanimljivi, direktni uticaji i mešanja politike i ideologije u visokoškolsku nastavu. Naravno, primjera toga je bilo i u međuratnom periodu, to treba pomenuti, tako da su recimo ministri prosvete u Kraljevini Jugoslaviji težili da što više smanji broj nastavnog osoblja i asistenata, pokušavali su da ukinu čak neke fakultete pa da ih menjaju, recimo da se poljoprivredni ukine u Beogradu, da se premesti u Zagreb, da se veterina ukine u Zagrebu, premesti u Beograd. Dakle, direktan impakt su pokušavali da vrše. Isto tako u međuratnom periodu došlo je do jedne potpune ideologizacije univerziteta u smislu uticaja ilegalne komunističke partije Jugoslavije, koja je ogroman uticaj imala pre svega u Beogradu, na Beogradskom univerzitetu. Recimo, da kažem samo neke podatke, partija je organizovala 88 demonstracija, univerzitet nije radio 93 dana u periodu između dva svetska rata zbog štrajkova, uhapšeno je preko 2500 studenta, ubijeno je 4 studenta u svim tim nemirima. Jednostavno, partija je, odnosno njeni ilegalci su vršili ogroman uticaj među studentima. Kako je to izgledalo, recimo, svedoči Milovan Đilas, koji kasnije, kada je postao funkcioner, jednom prilikom rekao za taj međuratni period: profesor nikada nije znao hoće li ga neko premlatiti. Čitav niz profesora je bio pod revolucionarnim pritiskom. Naravno, to prisustvo ilegalaca na univerzitetu je dovelo do intervencija policije, upadi policije na univerzitet su takođe značili direktno narušavanje autonomije. Međutim, ono što je mnogo, može se reći, važnije, u stvari ono što želim da istaknem, to je ta ideologizacija u posleratnom periodu. Dakle, kad KPJ dolazi na vlast. Kada je došla na vlast u državi, ona je praktično došla i na vlast na univerzitetu. Ona je po svim fakultetima formirala takozvane partijske ćelije. Na svim fakultetima, dakle, je postojala od članova partije ćelija. Partije ćelija pojedinim grupama i godinama su činili fakultetski komitet komunističke partije, a fakultetski komiteti su činili univerzitetski komitet. Svi ovi organi, dakle, od onih najnižih dole koji su bili praktično u jednoj učionici kao što je ova ovde ili u jednoj grupi prve godine ili neke druge godine, su odatle pa sve do univerzitetskog komiteta nadzirali rad fakulteta, nastavne planove i programe, nadzirali su rad nastavnika, kao što ćemo malo kasnije videti, i naravno život i rad studenta. Nešto slično je formirano od studenta, dakle formirana je studentska organizacija koja je takođe imala jednu takvu ćelijsku organizaciju od niže pa do viših organa i imala je slične zadatke, dakle ovim zadacima koje je imala partijska organizacija. Sve to je, dakle, dovodilo do toga da rad univerziteta bude pod potpunom kontrolom. Evo ovde imam isečak da bi pokazao o čemu se u stvari radilo, da bi pokušao da vam to malo slikovitije predstavim. Isečak iz izveštaja Centralnog komiteta KP Slovenije o stanju na Filozofskom fakultetu Ljubljanske univerze iz 1949. godine, koji je naravno kasnije prosleđen svim višim organima, sve do CK KPJ i isto tako Savetu za nauku i kulturu, nešto što je bilo kao Ministarstvo prosvete na saveznom nivou. Ja ne znam koliko se vidi, da li možete da pročitate, i ću evo ja pročitati, naravno izvinjavajući se odmah na svom jeziku i naglasku. Ovde se kaže: pri pregledu predavanja na humanističnem oddelku moramo ugotoviti precejšen poudarek na obravnavanju starejšega razdobja.
Obravnavanje razdobja feudalizma v zgodovini južnih Slovenov, poudarek pri literarni zgodovini tudi na starejši literaturi itd. Poizkuse vezanja razvoja na socioekonomske osnove moramo naslediti pri nekaterih predavateljih. Cviter skuša z tega vidika obravnavati razvoj kapitalizma v Evropi, Grafenauer v Sloveniji, pa tudi Ocvirk po izjavah slušateljev, ovo naglašavam, poudarja ekonomske osnove, navaja gledišča Marksa o literaturi itd. Prof. Škern pri obravnavanju italijanske književnosti navaja tudi ekonomski socijalni razvoj dotičnega razdobja, pa tudi Preobraženski govori o demokratizaciji ruskega jezika po oktobrski revoluciji in obravnava knjižni jezik po oktobrski revoluciji. Vse to pa so več ali manj poizkusi, ki bi vsekako potrebovali potpore in kontrole. Dakle, da podvučem samo nekoliko stvari iz ovih. Jedno što treba naglasiti, sada ne mogu naći tu, ali radi se, dakle, po izjavah slušatelja. Dakle, slušatelji, kao što ste vi, su na određenim mestima davali izjave i govorili o nastavi koju drže određeni profesori. Kakva je ta nastava trebalo da bude i šta je isticano, to ste čuli. Dakle, isticalo se to da li neki profesor naglašava ekonomsko-socijalni razvoj u određenom periodu, da li navaja gledišća Marksa, dakle, kako govori o oktobarskoj revoluciji, dakle, i posledicama njenim i tako dalje. I ovu zaključku ovde kažu, sve je to trebalo potpore i kontrole. Dakle, mislim da slikoviti primjer od ovoga nije potreban, ovako je bilo na svim fakultetima, na svim univerzitetima i u čitavom periodu. Naravno, vrlo je važno istaći da nije bila ista forma, nije bio isti način, vremenom demokratizacijom jugoslovenske države nije bilo možda ovako otvoreno i ovako radikalno, nije postojala ovakva vrsta kontrole, ali prisustvo partije, prisustvo i način njenog funkcionisanja u okviru visokoškolskih ustanova je bio isti, dakle, do kraja postojanja jednopartijskog sistema jugoslovenske države. Posebno želim da istaknem odnosno ideološko-politički pritisak partije i partijskih organa na nastavno osoblje. Naime, partija je bila svesna da nastavno osoblje na većini univerziteta, odnosno na svim univerzitetima i fakultetima, nije bilo mnogo blisko njenim stanovištima. Ona je tragala za ljudima koji su bliski, njih je isticala, podsticala, a istovremeno je vršila stalni nadzor i otkrivala takozvane neprijatelje. Neprijatelji su bili svi oni koji su bili suprotstavljeni stavovima komunističke partije na bilo koji način. Taj nadzor i kontrola su vidljivi u raznim dokumentima, neki od tih dokumenta su izveštaji, a neki su karakteristike. Izveštaj, to je nešto kao malo pre ono što sam čitao, dakle izveštaj u kome su partijski organi sa fakulteta i univerziteta davali detaljne izveštaje o nastavi i o nastavnicima, kako koji nastavnik drži nastavu i to je tako kumulativno odlazilo u više organe. Karakteristike su detaljne, da kažemo, detaljne opisi života i rada pojedinih nastavnika sa posebnim akcentom na njihov ideološko-politički rad i opredeljenje. Ono što je vrlo važno istaći, da je time partija želela da ima dobar pregled, s druge strane pokušavala je, kako se tada govorilo, da prevaspita pojedine nastavnike. Naravno, prema nekima je vršila mnogo radikalnije mere represije progona, oni koji su i previše smetali, ali ono što želim da naglasim, to je da je na kraju ipak prevladavao kompromis. I to kompromis iz pragmatičnih razloga. O čemu se radi? Naime, partija odmah po dolasku na vlast i odmah kada je postala prisutna na univerzitetima, postalo je jasno, dakle, da inteligencija u velikoj meri nije na njenim stanovištima. S druge strane, partija je želela da gradi državu, privredu, društvo, bili su joj potrebni kadrovi. Da je bilo po ideologiji, svi bi bili, ili da kažem ne svi, ali veliki broj bi bio isključen sa fakulteta ili neke mere represije bi bili izvršene. Ali prevladavao je pragmatistički stav, dakle oni su bili potrebni kao vaspitači nove generacija, tako da svi ovi praktično izvori, sad ću iz nekih pročitati neke delove, su u stvari
pokazatelj jednog vremena kontrole i nadzora, ali uvek nisu imali, dakle, neki rezultat koji bi se mogao očekivati, koji bi bio radikalan, koji bi, rezultirao uklanjanjem s fakulteta, mada i toga bilo, posebno u prvim posleratnim godinama, recimo na Univerzitetu u Beogradu, 1944. po dolasku partije na vlast, 4 profesora su ubijena zbog saradnje sa okupatorom tokom Drugog svjetskog rata, a njih 37 je kaznio sud časti, opet zbog nekih vidova manje saradnje, pre svega kulturno-prosvetne saradnje. Uklanjanje je bilo i kasnije, to se pre svega događalo kada neki profesor postane po proceni partije opasnost politička na određenom fakultetu, ali u velikoj meri dolazilo je do tog kompromisa, do tog izmirenja na neki način. Partija je samo težila da nadzire, da ima dobar pregled, ali nije reagovala. Evo na ovom, takođe ovo isečak, dakle, iz onog izveštaja malo pre pomenutog. Ja sada neću čitati, naravno, neću čitati sve, evo samo ću reći da se za Rajka Nahtigala tu kaže, dakle, u tom izveštaju, danas kuša ostati apolitičan, strokovno odmaknjen. To je bilo vrlo negativno. Dakle, ukoliko niste bili svim srcem za partiju, već pokušavate samo da se bavite svojom strukom. Za Frana Ramovša se kaže sledi našoj liniji. Za Bajeca sa slovenskog jezika i pravopisa se kaže po izjavi slušateljev, dakle, opet izjava slušatelja, precej neiskren. Dakle, neiskren odnos prema partiji i državi ima. Evo sa historičnih vida, da kažemo recimo da se za Gregora Čremošnika, koji je predavao zgodovinu Južnih Slovena, kaže po mnenju slušatelja je politično pozitivan. Dakle, smatralo se da je on okej. Za Frana Cvitera se kaže danas simpatizer KP. Evo recimo za Metoda Mikuša se kaže da iako je katolički duhovnik, bil je u nov. Dakle, ovo što je bio katolički duhovnik, to je bilo negativno, ali bio je na Sludovačkoj vojsci, to je pozitivno. Za Bogu Grafenaura se kaže, danas se zelo trudi da bi veljal za marksista. Za Josipa Klemenca se kaže politično nejasan. Po mnenju slušateljev pozitivan, ali bolestno religiozan. Dakle, iz svih tih karakteristika, izjava, procena, partija je pravila brojne statistike gde je tačno stavljala koliko je ovih koji su politički pozitivni, koliko ovih koji su nejasni, koliko ovih koji su negativni, ili je recimo pravila razne druge analize i zaključivala u stvari da je po nju stanje loše. Iz tog lošeg stanja ona izvlačila dva, kažemo, neka zaključka, da treba s jedne strane, dakle da ne može da prođe politika represije, ne možete ih sve isključiti, likvidirati i tako dalje, već da treba raditi drugu stvar, a to je stalan ideološko-politički pritisak i indoktrinacija. Dakle, pokušati da one koji su, da kažemo, neiskreni ili na granici, za koje nije jasno kako im je ponašanje, pridobiti na svoje pozicije. A šta raditi sa onima koji su potpuno protivnici, o tome govori ova karakteristika veoma važnog i značajnog naučnika, profesora Beogradskog univerziteta, bavio se matematikom, fizikom, meteorologijom i tako dalje, danas je veoma istaknuto i poznat u nauci i njegove teorije i rad i danas praktično u astronomiji i drugim granama su primenljive. Da ne čitam celu, samo ovo što je uokvireno, šta se kaže za njega. Po političkoj orijentaciji pripada poznatoj matematičkoj kliki. Marksizam-lenjinizam uopšte ne poznaje, niti se interesuje njime. U nastavničkom savetu se uopšte ne osjeća. Smatramo da je naš politički neprijatelj i da će kao takav umreti. Smatramo da se može iskoristiti kao nastavnik i naučnik dok ne umre. Dakle, to je taj kompromis, partija shvata, ne možemo ih promeniti, potrebni su nam, ostave i takve kakve su. Dakle, važno je da oni vrši svoj stručni posao, da obrazuju nove kadrove, nove generacije mladih studenta i važno je bilo da ne pokušaju slučajno da vrše neku ideologizaciju nastave, da ne pokušavaju, da, kako se tada govorilo,
buržoasku propagandu vrše, jednostavno da politički i ideološki ne utiču, samo da se bave svojom strukom i to je taj kompromis iz pragmatizma o kome sam govorio, koji je praktično u čitavom tom periodu preovladavao. Naravno, cilj partije bio da se prebrodi taj prvi period, kada ta buržoaska inteligencija prevladavala na fakultetu i da se vremenom stvara sopstveni kadar. Dakle, da se od mladih, pre svega studenta, formira nova socijalistička inteligencija, kako se govorilo, od koje će jedan deo doći za predavače fakulteta i koji će biti na pozicijama Komunističke partije Jugoslavije, obrazovana ideologiji marksizma-leninizma i kasnije stvarati nove generacije. Naravno, to je bio jedan cilj koji se pokazao nerealan i neostvariv. Ovdje imam još jedan pokazatelj, dakle, plan rada ministarstva iz 1948. gde se vidi uticaj, dakle, kako na nastavnike, tako i na nove generacije, na studente, od kojih je trebalo stvoriti nove generacije socijalističke inteligencije. Evo, recimo, za nastavnike se kaže: pri predlogih za nove namestitve bomo posvećali posebno pozornost strokovni in politično-ideoloških kvalifikacij teh novih moći. Dakle, obraćala se pažnja osim na stručne i na njihove političke kvalifikacije. Dakle, trudilo se i tražilo se da taj kadar nastavni bude pravilno politički opredeljen. Kada su u pitanju studenti, evo pod tačkom 6 se kaže, podvučeno je: na vseh fakultetah bomo organizirali predavanja iz osnovi marksizma-leninizma. Za ta predavanja bomo pridobili profesionalci iz vrst našega vodilnega političnega kadra. Dakle, tako je trebalo indoktrinirati, formirati nove generacije politički podobne, ideološki pravilno opredeljenje, koji će preuzeti u jednom momentu univerzitet. Dakle, iz toga se vidi da je partija imala velike očekivanja od studenta, dakle, oni su trebali da budu nova socijalistička inteligencija, kako na univerzitetima, tako i uopšte u čitavom društvu i privredi. Evo vidimo njihov prijem kod Tita prilikom osnivanja posle prvog kongresa Saveza studenta Jugoslavije 1952. godine. To je trebalo da bude jedna masovna organizacija studenta kroz koja će partija lakše da promoviše svoj uticaj i da kontroliše bukvalno svaki vid života i rada studenta. Od ovog ideološko-političkog, preko stručnog rada i učenja na fakultetima, pa sve do života i rada u domovima, sportskog života, kulturno-zabavnog života i tako dalje. Evo imamo još jednu zanimljivu fotografiju Tita sa studentima. Međutim, vrlo brzo se pokazalo da ta očekivanja od studentske populacije, od te nove socijalističke inteligencije da se ne mogu ostvariti. Naime, već se 60. godina pokazalo, a posebno 1968. posle demonstracija, da nova studentska omladina nije onakva kako je partija očekivala. To se videlo i na beogradskim demonstracijama gde su prevladavali socijalni momenti, isto tako u Maskovku i na demonstracijama u Zagrebu gde su studenti imali neke druge nacionalne poglede, različite od pogleda komunističke partije. I vrhunac je bio pred sam postojanje Jugoslavije, kada, evo vidite jedan plakat koji je izašao, pardon, ne plakat, nego naslovna strana lista beogradskih studenta, koji se zove Student, uoči Dana mladosti, 25. maja, ovo je dakle broj negde 29. aprila, kada je izašao ovaj list bloga, dakle Geek i blog koja se povezuje sa vampirima, i ovde vampirski zubi, sa napisom Noć vampira. Dakle, Dan mladosti s jedne strane, Noć vampira s druge strane, poruka studentske omladine Beograda je bila jasna, dakle, to je već pozni period, jugoslovenskog socijalizma, kada ovo je samo jedan od pokazatelja i predskazanja skorog kraja i same Jugoslavije i ideološkog sistema koji u njoj postojao. Želim da istaknem još dve pojave koje su karakteristične za sve jugoslovenske univerzitete u periodu koji posmatramo, dakle od 18. do 90. godine. S jedne strane, dakle,
jugoslovenstvo i negovanje zajedništva. To je u stvari bilo i formalno postojalo, jer posebno u prvom periodu, 50. godina, kao što sam malo pre tokom predavanja naglašavao, prvo su donošeni krovni jugoslovenski zakoni na saveznom nivou, a potom republički. Isto tako postojali su savezni organi koji su donosili okvire i koji su kontrolisali rad ostalih univerziteta, a potom republički organi ministarstva, odnosno saveti, komiteti, kako su nazivani. Tih 50. godina to jugoslovenstvo, da kažemo, bilo na vrhuncu, ali tada su se već pokazivale pukotine, tako da recimo u omladinskoj štampi, omladinska štampa je uvek bila subverzivna, inače u Jugoslaviji to je vrlo zanimljiva pojava da uprkos tim pritiscima i uprkos tim krutim okvirima omladina je nalazila načine da bude protiv tog sistema. Naglašavano je, naime, putujemo u inostranstvo da bismo se upoznali. U stvari, kritikovano je to što je vrlo loša saradnja između jugoslovenskih univerziteta, što nema veza, nema kontakata, i tu se govori recimo o dva profesora, jedan iz Zagreba, jedan iz Beograda, koji se bave istom naukom, a upoznali su se tek na kongresu u Londonu. Dakle, vidimo, iako su te 50. godine praktično, može se nazvati vrhunac jugoslovenstva, već tada su nastale pukotine koje su kasnije bile sve dublje i koje, pratili su čitav proces razgradnje jugoslovenske države 60. godina, slabljenje federacije, jačanje republičkih organa, koji preuzimaju polako potpuno nadležnosti u oblastima kulture, prosvete, nauke, pa isto tako i oblastima visokog školstva, dakle, univerzitete, da bi se na kraju došlo, do sloma čitavog sistema. Malo duže je trajalo to zajedništvo kod studenta, kroz razne oblike letovanja, međusobne saradnje, sportskih aktivnosti, ekskurzija, putovanja kroz Jugoslaviju i tako dalje. Pokušavano je da se, pre svega preko one malo prepomenute organizacije Saveza studenta Jugoslavije, održi na neki način neko zajedništvo, ali to je vrlo brzo počelo da puca, zahvaljujući pucanju čitavog sistema, tako da je recimo 80. godina na jednom od tih sastanaka, ne znam da li je bila sastanak recimo studenta prirodno-matematičkih fakulteta ili filozofskih, ne mogu se setim, recimo jedan student sa Kosova, albanske nacionalnosti, je pucao iz vazdušne puške na studenta srpske nacionalnosti, to je bio jedan ogroman incident koji je pokušavala partija i studentska organizacija pokušavale su da zataškaju, ali to su već bile 80. godine, kao što znate, vrlo brzo je počelo da se puca i sa drugim naoružanjem, a ne vazdušnim puškama. Pretpostavljam da vazdušna puška je, zna se šta je. Ok, i još jedan proces koji je vrlo važan pojava, to je, dakle, međunarodna saradnja. U opštim okvirima, spoljno-političkim u kojima je Jugoslavija postojala, to je jedan proces koji ja stalno naglašavam kada su u pitanju jugoslovenski univerziteti. Dakle, to je jedna pojava do koje je došlo posle 1948. Dakle, raskida sa Sovjetskim savezom, formiranje, znate kako je već tada slika svetska bila geopolitička, istočni i zapadni blok i Jugoslavija koja je 1948. ispada iz socijalističkog bloka, ne želi potpuno da pređe u kapitalistički, kasnije se miri sa Sovjetskim savezom, ali ne želi ni da se vrati u socijalistički blok i kreće da gradi svoju politiku nezavisnosti, jedne vanblokovske politike i u tome ide na ruku proces svetske dekolonizacije, veliki broj ovih zelenih zemalja koje se tek oslobađaju od kolonijalne vlasti, dolazi do formiranja pokreta nesvrstanih i jugoslovensko političko prosvetno rukovodstvo dolazi na ideju da to iskoristi i da formira jednu politiku saradnje sa studentima iz ovih nezavisnih zemalja, da iskoristi priliku, odlazak kolonijalnih sila iz zemalja Afrike, Azije, pre svega Crne Afrike, da se pojavi na njihovom mestu kao neko ko će da školuje, novu inteligenciju tih zemalja koja praktično nije postojala. Počeo sve od srednjoškolskog obrazovanja pa sve do fakultetskog obrazovanja i doktorskih studija. Vrlo je zanimljivo, ta politika se formira krajem 50. godina. Ti organi koji su je lansirali imali su vrlo jasne ciljeve. Dakle, njihova ideja je bila ukratko. Na farmaceutskom fakultetu, recimo,
stipendirati 15 studenta iz neke tek oslobođene zemlje Afrike, koja niti ima sistem, niti ima farmaciju, niti ima kadrove. Dakle, školovati ih u Jugoslaviji, oni se vraćaju u svoju zemlju i preko njih jugoslovenska farmaceutska industrija lansira svoje proizvode. Tako je bilo i za ostale grane industrije, tako je bio plan, dakle, za celokupno ono sve što Jugoslavija imala. Dakle, Jugoslavija je htela da se pojavi, želela da se pojavi kao neko ko će da bude umesto kolonizatorskih zemalja, umesto onih starih metropola, neko ko će da nastupi iz vrlo jasnih, ne samo političkih, dakle ovih nesvrstanih ciljeva, već iz vrlo jasnih ekonomskih i privrednih ciljeva. Rezultat toga je, evo vidimo ovde na ovim grafikonima kako je rastao broj studenta iz stipendista, ovo žuto je treći svet. Evo vidimo situaciju 1960. godine, tada je bilo negde oko 490 studenta iz ovih stranih stipendista, pre svega iz zemalja trećih sveta. Vremenom se to sve povećavalo, tako da po nekim procenama do 80. godine je bilo oko 15.000 studenta i učenika sa raznim ciljevima. Neki su bili na specijalizaciji, neki na doktoratu, ali oko 15.000 ih je bilo. Opet su prevladavali ovi iz zemalja trećeg sveta. Prema nekim procenama do 1980. oko 6.500 tih studenta je završilo studije u Jugoslaviji, vratili su se u svoje zemlje i procenjivano je da njih 40 obnaša funkcije ministara u svojim državama, a nije se uopšte ni znalo koliko je njih bilo na mestima direktora, upravljača, na mestima raznim važnim, ekonomskim i političkim u tim zemljama trećeg sveta. Dakle, iz ove činjenice da se nije znalo koliko ih je bilo, govori koliko je bila efikasna politika. Dakle, ona je dobro zamišljena, ali jednostavno jugoslovenski organi nisu ni znali koliko je bilo tih ljudi. Nisu ih locirali, nikakve odnose, kasnije kontakte nisu imali sa njima. Dakle, praktično uprkos svim naporima ta politika nije dala neke veće rezultate, ali iako nije dala veće rezultate, ja je ističem zato što smatram da je bila veoma značajna ne samo sa naučnog, prosvetnog, ekonomskog, političkog aspekta, već kao jedan kulturološki i civilizacijski fenomen za drugu polovinu 20. veka. To pokazuje nekoliko ovih fotografija studenta iz Gvineje, koji recimo prvi put vide sneg u Beogradu. Evo nekoliko studentkinja iz Rodezije koja u ovom momentu još nije nezavisna, dakle još je zavisna teritorija u studentskom gradu u Beogradu u druženju sa kolegama iz Jugoslavije. Evo studenti iz Togoa na radnoj akciji. Evo recimo, mnogi od njih su ostali u Jugoslaviji, formirali porodice sa državljankama Jugoslavije. Evo primer jednog studenta iz Kenije, 71. iz Zagreba, koji je se oženio i formirao porodicu u Zagrebu. I, dakle, mnogi su ti primeri koji pokazuju, evo to se vidi iz štampe, neki od njih su smatrali da je Jugoslavija druga domovina, evo ljudi sa dve domovine, neki su smatrali, da su oni ambasadori svojih zemalja, da im je Beograd, odnosno Zagreb i Ljubljana, zavisi gde su studirali, drugi rodni grad i tako dalje. Ja ovim želim da završim. Kao što sam na početku rekao, ovo je jedna široka tema, ja sam želeo da ocrtam glavne procese i pojave, mnogo toga verovatno ostalo nedorečeno, mnogo mi je ostalo, nepotpuno, što je, rekao bih, neizbežno kada se govori o ovako širokim potezima, o dugim periodima i o jednoj širokoj temi. U svakom slučaju ja želim da vam se zahvalim na pažnji, da se zahvalim direktoru Arhiva Jugoslavije na mogućnosti da koristim fotografije iz fondova Arhiva Jugoslavije i naravno ukoliko organizatori smatraju da može da se postave neka pitanja, eventualno razvije diskusije, ja stojim na raspolaganju. Hvala. Hvala Vladimir za tole zanimljivo predavanje. Zagotovo kar nekaj možnih iztočnic za kakšno vprašanje. Nekoliko se mi je Božo prišepil, ima nek komentar. Izvoli. Hvala lepa. Tudi jaz bi se zahvalil kolegu Vodječu, ker se je v resnici zelo potrudil, postavil in prilagodil predavanje tudi našim razmeram.
Torej, danes imamo drugačne tehnike, kot vidite, snemamo neposredno stavke, ki ste jih brali v partijskih poročilih, pa napišete v mnenje študentov pa na Facebook. Kožni učinek je približno isti. Hotel sem reči to. Mi smo namerno prosili predavatelje, da predavajo samo v hrvaškem jeziku. Še nekaj jih bomo imeli v novembru. Zakaj? Vemo, da je lingua franca angleščina, da vsak od predavateljev vam seveda lahko pove povsem isto v angleščini. Ampak naš problem je ves čas, zlasti tistih na sodobni zgodovini, da se bivši srbo-hrvaški jezik izgublja in to nam predstavlja velike težave. Če vzamete obdobje sodobne zgodovine, je to, recimo, v možnem smislu 100 let, od tega je 2/3 naše zgodovine vezano na ta prostor. Mi danes cirilico lahko odpišemo. Ne vem, če jo kdo v tej dvorani z vsem spoštovanjem razen morda 2-3 še nekako bere. Ampak vsaj jezik nekako skušamo ohraniti. Zato torej predavanje v srbo-hrvaščini. Tudi sicer je stališča družbe je nesmiselno, ampak ne bom zdaj o tem razpravljal. Mi imamo približno 10% ljudi iz ozemlja bivše Jugoslavije. Demografsko je to naše naravno zaledje, z vsem spoštovanjem do drugih, ki prihajajo tako ali drugače iz drugih kontinentov. In mislim, da je smiselno, da vendarle to nekako vzamemo kot del svojega širšega kulturnega prostora. Prej smo se s kolegom Alešem Gavričem pogovarjala, mi pravzaprav v hrvaščini v šolah sploh nimamo več. Imamo nemščino, imamo italijanščino, kitajščino, španščino in tako naprej, da se v hrvaščini je to izginilo. No, to torej toliko za pojasnilo, zato hvala vsem, ki ste kljub temu sedaj eksotičnemu jeziku prišli. Zame je sicer za našo generacijo ogromno plus, ker prej smo recimo tako ali drugače govorili en jezik, zdaj pa 4, tako da to je velikanski napredek. Sedaj pa sad imam jedno pitanje za kolegu Bondžića. Zapravo veliki dio ovog predavanja vezao se na pitanje autonomije. Kako ti vidiš avtonomijo v tim posle jugoslovenskim državama? Znamo, da smo mi primili demokratijo, da imamo višestranačke sisteme, da smo tu dobili mnoštvo nekih univerziteta i fakulteta koji se zapravo duplira u odnosu na ovo što smo vidjeli. Kod nas svako selo doslovno hoće imati svoj univerzitet. Kad sam ja studirao, bila je šala u Srbiji, ne možeš da prođeš kroz Prištinu da ti ne uturaju neki doktorat. Mislim, to danas kod nas je sasvim isto. Znači, kako ti vidiš tu autonomiju, recimo danas, jer je višestranački sistem to doneo ili nije doneo? To mi je nekako, recimo. Pa smatram da svakako nije doneo, to je problem koji dalje postoji, ne samo autonomije, već uloge univerziteta i postojanje univerziteta. Dakle, univerzitet o kome mi govorimo, o univerziteti koji su bili u Jugoslaviji u 20. veku, to su univerziteti Humboldtovskog tipa, zasnovani u Evropi, početkom 19. veka. I to su univerziteti koji osim školovanja kadrova, dakle stručnjaka za birokratiju, za administraciju države, za određene privredne grane, školuju ljude koji slobodno misle. Ljude koji su kritički nastrojeni prema društvu u kome žive, dakle intelektualce. To je ideja univerziteta. Dakle, univerzitet Humboldtovski, na njemu nastavnici imaju slobodu da predaju što hoće, studenti imaju slobodu da pohađaju predavanja i to je jedna zajednica studenta i nastavnika, gde oni koji znaju nastavnici uče oni koji žele da saznaju. Isto kao što je jugoslovenski jednopartijski sistem
nije želeo tako nešto, dakle njemu nisu bili potrebni kritički nastrojeni intelektualci, inteligencija takva mu nije bila potrebna, znači videli ste šta su oni želili, oni su želeli što više stručnih kadrova, da odu u privredu i društvo i želeli su odane marksističke, novu socijalističku inteligenciju. Posle propasti socijalizma, dakle konkretno danas, svedoci smo tome sa bolonjskim procesom, koji neki primenjuju, neki ne, neki kritikuju, neki ne, ali u neoliberalnom sistemu kakav danas postoji, čini se da takođe nije potrebna kritička inteligencija, takođe nisu potrebni kritički nastrojeni intelektualci, takođe nije potrebna autonomija univerziteta, već je potreban univerzitet kao tržišni element. Dakle, univerzitet koji će produkovati što veći broj diploma, koji će povećati poboljšati strukturu školovanosti određenog društva i koji će obezbediti, naravno, pre svega kadrove za one struke, za one nauke koje su popularne, da tako nazovemo, poželjne, probitačne u današnjem vremenu i vi svedoci smo, da neki predmeti i neke grane, discipline nauke kroz koje se posebno može negovati kritički odnos prema svetu, ali s druge strane koji nisu na tržištu rada potrebni, da nestaju. Tako da, ukratko odgovor na vaše pitanje jeste da autonomije i dalje nema. Pitanje je da li Humboldtovskog univerziteta ima, da li ima potrebe sa njim i da li će univerzitet u stvari preživjeti kao ustanova kakva je zamišljena u 19. veku, da li je potrebna u modernom svetu. Dakle, kultura i prosveta nije završila, naša osveta nije završila 50. Tako je. Možda ja imam jedno pitanje, ne znam oko kraljevine, ne znam kako, jer kod nas... Sve na Slovenščini. Ne, sve drugače naučnik. Jugoslovanski. Ja koristim neke riječi kada razgovaram sa Srbom koji koriste Hrvate, neka koji koriste Srbi. Kako je bilo sa onim političkim udruženjima u Srbiji, u Hrvatskoj, u međuratnom periodu? Jer kod nas nismo imali neke ljude koji su onda tijekom okupacije surađivali sa okupacijskim snagama, ali kako je bilo to? Jer nešto sam čitao pred nekoliko dana sjajno djelo francuskog historičara Godeše, Vrijeme odluke, ako se ne varam da se naziva, u kojima on pominja te ljotićovce koji su se sukobljavali sa komunistima na Beogradskom univerzitetu. Tako je. Ja nisam stigao da pomenem te sukobe, rekao sam samo ono što je činjenica da su u tim sukobima komunisti prevladavali. Dakle, Univerzitet Beogradski je uoči Drugog svetskog rata od protivnika komunista dobio naziv Crveni univerzitet. Dakle, to govori koliko su prevladavali, ali to što ste rekli, ogromni su sukobi bili, dakle, bili su jaki desničari, pre svega ti ljotićevski studenti, Beli Orlovi i slični, i dolazilo je na brojnim fakultetima do tuča, do krvavih tuča, čak su neki životi koje sam pomenuo, 4 studenta su poginula u tim dešavanjima na univerzitetu između 2 svetska rata, a neke su bukvalno bili ljotićevci. Dakle, grupe studenta komunista i ljotićeva se potuku, recimo 36. godine, 4. aprila, došlo je do štrajka studenta, vodili su ga naravno komunisti, ljotićevci su im se suprotstavili, došlo je ispred medicinskog fakulteta do tuče, u toj tuči je stradao izvesni student Žarko Marinović, komunista, ubio ga je ljotićevac, koji je bio potom naravno uhapšen i odslužio kaznu. Dakle, inače pušten je 1941. kada je stupila okupacija, da. Dakle, česti su bili ti sukobi, velika je bila podeljenost, ali studenti komunisti su bili bolje organizovani, bili su brojniji i uspevali su svojom propagandom da privuku veliki broj studenta koji nisu bili članovi partije, ali su jednostavno iz raznih razloga im je bila prijemčiva ta komunistička propaganda, posebno posle 1935. i nastupa fašizma, tako da jednostavno
iako je broj komunista ne može se izjednačiti sa onim brojem studenta koji su demonstrirali i koji su sledili tu partiju, onda se može reći se ipak da je uticaj studenta komunista bio ogroman. Ne znam kako, za Zagrebačkom takođe znam da je postojao jak pokret tih studenta komunista, slabiji nego u Beogradu. Ne znam, iskreno da budem kako je bilo na Ljubljanskoj univerziji između... Još jače. Da. Samo što se nisu počutili na univerzitetu, jer je još bilo, mislim da je to bilo u Beogradu, jer je vladao taj red da svaki sastanak koji imaju studenti treba da odobri rektor. I svako društveno pravo, društvene pravilnike je morao rektorat odobriti. Drugače do studentske organizacije ide do konca. Torej, študent je bil pod zakonodajo izno rektorja. Torej, do teh demonstracije so se običajno odvijale, če gledamo sedanji rektorat, izven ograje. Na kongresu do ograje noter niso smeli stopiti, lahko samo, če so naprej napovedali rektoratu in je rektor to naprej odobril, da imajo sestanek ali pa dogajanje v tukaj. Predtem so, no pa še mogoče enega bolj znanih pretepačev med slovenskimi študenti, ta je bil običajno za obrambo pri študentskem društvu Jadran, torej v slovenskem, ki je bil naš poznanik pisatelj Vitomil Zupa, ne? Pa je bil boksar, ne? Pa je bil prva tista vrstitelj obrambne sile Jadranske straže, pa Jadrana, ne? Mislim, da je bil. Torej šel je v nos in enim in drugim religijnim. Ja, po vojni je bil tudi vsaki se pa je. Klerikači so imeli pa tiste, rjavo sem na vzreku, ki so tudi bili seveda. Prvič, da so pa dejansko vstopili na univerzo, mislim, da kukor se pa sam spomnim, tisto oblečeni v uniformirani, so bili po 44 domobranci, ko so en proslavo doktoratnega govora prišli. Torej, predtem se je mogla te javnosti postaviti na vrati. So pa dali križ v času resničnega kongresa v Zbornično dvorano, ki so ga potem eni dol vrnili, so bile že. Jaz sem tukaj še ravno videti, da se pokazali brojke študenta v 80 in kar opada. Za Slovenijo se vidi upis v srednje škole in tada i na univerzitet, da možda opada je zbog toga što se ljudi više, što omladine više misli, pa ne trebamo obrazovanje za dobar posao. Jer je da nešto, Slovenija je bila posljedna koja je uvela to usmjereno obrazovanje, pod pritiscima jer se već tada vidio taj neefikasni sistem u drugim republikama. Da li si nešto slično vidio možda i za Srbiju, da je zapravo upadao i upis i u visoke škole i u srednje škole zbog toga što je nekako mišljenje bilo, pa zapravo nam i ne treba nekakva sprema da imamo dobar posao u takvom društvu. Tako je, to se može slobodno reći, mada i problem sa tim usmerenim obrazovanjem je problem cijele tadašnje države, jedne potpune neefikasnosti i rasula. Jednostavno, to je tako sporo i tako nesistematski uvođeno, tako se u stvari nije znalo šta se hoće, da u isto vreme kad je uvođeno, ono je zamiralo. To usmereno obrazovanje jednostavno nije ni stiglo da bude uvedeno jer nije se, recimo po republikama bilo različito, pa recimo u Vojvodini je uvedeno prije nego u Srbiji, u ostatku Srbije, tako da recimo ja imam kolege i koleginice koji su moje godište, koji su išli u isto vrijeme u školu kada i ja, koji su išli u Vojvodini i nismo recimo čitali istu lektiru. Nije nam bio isti program recimo iz mnogih predmeta. Tako da jednostavno to bio jedan eksperiment koji je u čitavom tom poznom socijalizmu, samoupravnom, samoupravne interesne zajednice, samoupravni sporazumi, društveni dogovori, sećate se tih termina, potpuno jednog neefikasnog i nerazrađenog sistema, gubio se u stvari svaki smisao. To je suština i već 86. godine, u stvari, kada je u pitanju recimo visoko školstvo, zakonom univerzitetu je ukinuto to usmereno obrazovanje u Srbiji, ali počelo se s uvođenjem, recimo,
tek početkom 80-ih. Dakle, nekoliko godina je bilo na snazi, mada recimo ti profili i te stručne spreme, stepeni stručne spreme, ne znam kako u Sloveniji, jer taj usmereno obrazovanje je imalo stepeni stručne spreme od 1. pa do 8.1. 8.1 je doktorat. To je do skoro postojalo u Srbiji, tako da sam ja recimo u svojoj doktorskoj diplomi stepen stručne spreme bio 8.1. A to je tekovina usmerenog obrazovanja. Mislim da sada više, ne mislim sada, sigurno to više ne postoji, sad je bolonjski sistem doktoriranja. Samo anegdotići ono što se napisao srednja školizacija u 60. godinama, naš je profesor, to se osjećam Bogogašana, on je kazao, posle one reforme, posljednjih te gimnaze koja je ostala u Sloveniji je filozofski fakultet. A to je još i da. Možda, mogoče bi jedno kontrano prašanje, moje pitanje za kao posljednje. One brojke koje smo vidjeli, oni 300 i nesta, skoro 400.000 studenta, znači 1,5% stanovništva države. Kako je to sad uspoređeno sa nekim ostalim socijalističkim zemljama, a ono drugo, koji iz tog proizlaze, da li je taj veliki broj studenta, kakav je sad srazmer, veliki broj produkcije, kako su rekli, produkcija na univerzitetu i u ekonomiji, kako se to ide u društvu? Očito je veliki disparitet. Ogroman disparitet pre svega zbog neefikasnosti. Dakle, taj broj upisanih uopšte ne znači niti broj onih koji studiraju, a još manje broj onih koji završavaju i odlaze u privredu. Dakle, tu je ogroman broj tih takozvanih večitih studenta, koji veliki broj studenta je samo upisivao da bi dobijao socijalu, dom, sobu u domu ili bonove za ishranu. Ja sam na fakultet došao 1993. godine, cimer mi je bio čovjek koji je upisao fakultet 1980. godine. Pa, sa iskustvima. Sa iskustvima, da, svašta je mogo da prenese svakakve iskustva. Tako da... Nisu ga terali u vojsku ili verovatno među vremenu i služio vojsku, pretpostavljam. U svakom slučaju, dakle, te brojke u stvari su brojke duhovi. Ne govore one mnogo, osim o jednoj intenzivnoj želji države da se našminka, da napravi jednu sliku o sebi koja je bolja od onoga što je stvarnost. Mada i sama država bila svesna toga, sve ovo o čemu govorim, dakle, da je to bilo neefikasno, da su mnogi ti večiti studenti, da mnogi od njih, to se znalo još od 50. godine, recimo, od začetka tog, da kažemo, kraj 40. u stvari, još je bilo jasno koliko je to neefikasno, to su oni podaci o 3-4% na nekim fakultetima koji završavaju na vreme i tako dalje. Tako da su to velike brojke, ali efekt je vrlo mali. Efekt je mali i u razvoju u celini. Tako je, u suštini, da. Bacalo se suviše para za suviše mali profit. Tako je. Ali mogu ipak ja posljedno pitanje. Ali ja imam jedno pitanje sa ovim smanjenjem autonomije u 50. godinama kad su profesori uklonjeni s univerziteta ili su takvi kompromisi kao što ste pokazali. Ali u tim vremenima, 52. godine dalje, Amerikanci uvode program Fulbrightovih stipendija. I ovaj program odmah počinje i u Jugoslaviji i puno univerzitetskih profesora ide u Ameriku i tamo se izobrazuju i tako. Kako su to zapravo, jer ovo smanjenje autonomije je na ideološkoj razini. Kako zapravo ovaj kompromis sklenu da mogu profesori da ide u Ameriku i kad dođe nazad Da nije kompromitiran. Da. To direktno proizilazi iz ove pozicije Jugoslavije u hladnom ratu, dakle posle 1948. Ja sam pomenuo tu priču, ali više sam naglasak stavio na ono što je Jugoslavija činila u trećem svetu, ali to je apsolutno tačno. Dakle, posle pomirenja sa SSR-om, čak Jugoslaviji su otvorena vrata i odlaze
profesori i studenti u Sovjetski savez, odlaze u Ameriku Fulbrightove i druge stipendije, odlaze dakle u druge kapitalističke zemlje, razvija se jedna vrlo živa saradnja, naravno i sve vreme raste saradnja sa nesvrstanim zemljama, tako da je to jedno veoma široko polje i tu si apsolutno u pravu, znači tu je jednostavno Jugoslavija, zahvaljujući njenom položaju u međunarodnom geopolitičkom sistemu, bilo moguće i njenim intelektualcima da odlaze na razne strane hladnim ratom podeljenog sveta, isto tako i ovima da dolaze u Jugoslaviju. Recimo, ima kongresa naučnih u Jugoslaviji gde se sreću oni gde nigde na drugom mestu ne mogu da se susretnu. Ili recimo, kada su u pitanju studenti, to je neki seminar Univerzitet danas u Dubrovniku. Interesantno da su jugoslovenske vlasti birale uvek obalu, ili tako neka egzotična mesta i simpatična turistički kao što je Bled ili Ohrid ili tako gde za razne kako naučne, tako i studentske konferencije izbivanja. Recimo u tom univerzitetu danas na taj seminar su dolazili studenti iz svih zemalja praktično. To je bilo studenta iz 50-60 zemalja različitih sveta. Recimo, to je primjer i Korčulanska letnja škola, gde su dolazili filozofi kako sa istoka, tako i sa zapada. Tako da jednostavno to je plod položaja Jugoslavije u Balkanu. Ali je komunistička partija napravila neke nove procjene stavova tih profesora? Apsolutno, tako je. Sve je to vrlo strogo kontrolisano i praćeno. Sigurno se tačno znalo ko odlazi, ugledali su se karakteristike onih koji odlaze, tako da naravno i tu je postojao kompromis, tako da niste mogli uvek da šaljete onog koga želite. Odlazili su i oni koji su imali... Tako je, nije mogo samo poverljivi. Bilo je mesta gde samo poverljivi su odlazili, ali bilo je mesta gde, da kažemo, to rešeto bilo široko, tako da su mogli da prođu i oni sa nekim ideološkim bagažom. Posebno tih naroda, kako vrijeme protiče, sve su manje i manje bile stege, tako da 60-ih, 70-ih i mnogo se lakše odlazilo na razne strane. Hvala lepa, na tem mestu bi jaz končal. Hvala za predavanje. Predavanje, kot rečeno, smo posneli, tako da bo na voljo še širšemu občinstvu, kot je bilo danes. Hvala vam vsem. Hvala.